أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكويني نعم ماما كوينين فنا وكنجو فنا كوي وأستاذو أرو أقرم وكيني أبو بكري حيدرة وكويني مغسري أري كوري وكويني خرخرندو كتيا. يا ربي أرنا لغر مغسرين يودنغن. يا ربي أرنا ورجا جنات الفردوس. يا ربي ودنارم كتي أنا كنت مغني وسكه من تنا وكويني خرخرندو كتا ترنغن نانيوغما أرا يا غرمانا kenna ga halle terngandanu iga wakille be kama kingani volonté nga hogo kuma go sitike kama serebenu wara volonté nya o tarwa suko mantendi ora suko mantem misan sinterenga o duwa nya noti ya rabbi sere sugara gorbani buni ke hiri ya rabbi arnanya usuko mantenda arjanna musoi sere sugara demania volonté keri arnayin usuka mantena arjana musoi serebenu demanen pakarlanga wiya korinya garukawa demanen yanga kemroti ya rabbi anna warja asrekinu oriya ya rabbi anna warja asrekinu oriya anna brajin sawadni usuka mantenda ya rabbi usuhamira hingani arjana loekebe ya rabbi anna jannatul firdaus anna kinoni oro saranu arusalam buren suka mantena arusalam ngarten suka mantena anna kenya ti faram burma o maremu o la lakhike orni dangitay o gara waran no kube orna otuno ora ko inanti badir dungonu kube no gara badirinya alla gari waja badir gajanga do alla harambate nemando kisenga kama o kamana kunya tonun kamane ijate badir dungonu alla harenti nemando kisenga kama ati alla yingi badir dungonun kama atu dangani ne ti inna hongoli himbe gara khanu tike alla yahuma i'malu ma shaytun qad ghafartu lakum ken koni badir dungonu yara ken fasam taw khorai fasam taw bego badir dungonu ar sahabanun kutunna ken birenga badir dungonu serebenu gani o wi tonu o hokoni itonu ne haroga makata sukoni o do kotona hokonari ke sawabura iro sahaba kutu inatu ibaka mere ogana hokoni himbe imen kama kibare gana kebe imen kama o kengoni kibare ganta kebe imen kama taru hugumu ngama kibare ko kebe imen kama kembira wonta ken kalengiloni na sawunya badir dungono kibare wo isuka mantenyi men kama kataru hugumu hono kalle koni na gilondi hono kalle koni na dehundi kembira o wasene tikenga kenanga ale o haigara hoho jate badir dungonu o wara toge ko nenjo paro lengina asuka mandeni muhajir nami ko asuka mandeni hijra nyanganu kembirenga o makiye lansar nu hina kebe en madina ngoa o makiye ku hina o wara ho ko ajo paro na lawra mayre ke suka mandeni hijra nyanganu kembirenga harsa o ni dangitai kembira badir dungonu sahaba yugono keni sahaba khore sahaba tuindani wadi kenda Shammas bun Usman Sayyidina Shammas bun Usman bun Sharid kembrenga keni badir dunke akenda badrinya do Allah rembate nemano kisenga kama Shammas keme atoni meme ken Usman ahawa khana to Usman kembrenga keni sahabai aken to ondo I hawa to isunya bani qa tarugum da ko enante Shammas ke ti serani aharam parani mosir ser haram parani
kembere ngai kusagara saite shamasi ken kutibaka shams nyari ata shams aya ala khay ngalam qini komi kemo ken sabure kusagara saite shamasi ken kusaganya sawabi na to ontununi kembere atonya yi Usman bun Usman ahawa kana to Usman kembere ata kenyi sirai ahram bari mosiri ka akema wukita badri gajange ndange hale gajange be ga tokai kingani uhudi gajange kembere nga asihidin purawu uhudi gajange yari ka arasigira khore nya uhudi gajange ndi Allah hare nemando kisinga kama Allah hare makurai gara golle benya uhudi gajange ndi Allah hare makurai ara golle khore nya na sawabunya birambe gajange nyawami islaminu ma kahirnu ngari jongo Allah harenga ya girnan saw Allah harenga magare sahaba dantanu benono ira bayanya Allah harenda kallen kama kembira Shamas ibn Usman akenta khawkundi kembira Allah ranya akahana sherin brawu pas ira bayanya Allah harena ura Allah haren bayale ma kallenya kama ora ko ina disir isir dantanu an honura ko ina disurota mi me haqi ira bayanya Allah harenda kallen kama kinna yin gajani nyami islaminu ma kena gajange nyami islaminu ma kahir non khanari nali Allah haren kori serebe no gay Allah haren tate kahir non khanati purgo umpese Allah haren nemanu kise kama ti foki una kahir no him islaminu bin ha Allah haren tate tinu bana manan kari kembre yani sukar ni ma watibe tuna hese Allah haren kembre kun khanai Allah haren tate ura bayanya Allah haren da kallen kama kembra Shamas ibn Usman ken ko tanga arasigira khore nya ma Allah renta dangan ni Allah renti afati hali Allah reni asihen ko ni Allah renti ma shabahatuhu yawma izin illa bil junna tima Shamas ibn Usman imar hoho qabancha le ma uhudi kota timma ganta kotore iraro kotore nya qabancha le ma kotore ken kangai kenni gajaranga hay himber gani kitendi awo ko min lahamo amerema iwanya na kahanka tundengemu kembrenga kenyen koterenga tiraro koterenga kabanchalle ma na sabunya abarti Allah harendo qonu nawa kembrenga imakata kina Allah harenga fefew ma aga ma urakari akembarti Allah harendo qonu nawa komogara Tal'atu ibn Ubaydullah wara ken kallen kasan sau atarunga mammo wara ko ina dira kalhunchen seri kalhunche ke woni ki Allah renga rikite na kalhunchen gem kalhunchen diga akite mboto na mburo tatwane kembira sahaba nu kunyi honsu waliro Allah renga purke torona ma Allah rengita angara wala toran ko nigar Allah rengita kinga ina sahaba nu ise ya antagari kembale undamu na ho na Allah rengita kembira ke sahaba yugo kinga Shamas ibn Usman ya Allah renti uhudi kota a seko khorenya purge na toran yonto baka Allah renti maro ho kawanchalle mawo ma anda kotere ilaro koterenya kawanchalle mawo kembrenga uhudi kota joge gabenda kita ka akemma fati uhudi qurayni gajange nyime halle ura autura Madina dibnoni kennayi a jogi mosiri kemre na jogi la khobenu gara kita ira utura nanda saun Salama Allah ren ka gumen ne manu kisen hakama kengani mu'mina num mai kemre nga udiga sauni ken kompen aton no yi ma ago fatin Allah kirne khanen kinyi Shamas ibn Usman Allah kirne khanen kinyi targo gumunda ko inanti ama ho bide uhudi ganyangem palle diga hale Madina maganta kota bane kemre nga fati aga fati wati be kembira Allah renda ahurellondi baqiya qawrungan baqiyatul gharqat Allah renda ahurellondi baqiya qawrungan tarhu gumunda ko inanti sere suga sherin purau uhudi qurayni uhudi ko daira suko mantem purellondi uhudi qurayni maganda keyo kingani Shamas ibn Usman ke bana hurenna lo baqiya qawrungan ora ko inanti baqiya qawrunka kin qawrunka yayi Allah harelli hale Madina Allah harenya qawrunga ke dabari sirhan hana begarari kin Usman ibn Maz'un ken pan hana lari ken berenga ken qawrunga nya sahaba nu qawrunga ken berenga ke be yani ke sahaba khore Shamas ibn Usman awra hurellondi
baqiya qawrun kake serben wa kara uhudi kota ta kemba na qawruna lo baqiya kemba la suka mantello uhudi qurayya hamza arika palle mungo no kubi hari ila hono hure mutun na litiya tiwiro ni madina baqiya qawrun gana Allah haranda nyamare yinkini nanti un sage indi rondi uhudi dingrake ke yugo bana qawru kena shamas ibn usman akem bana hurenna lo baqiya qawrunga kembre na oni dangiti akutenga harsa sahaba tanono ken sahaba ken kani sahaba qore sahaba tuinde aken qara Allah lakin arja badr gajanga do Allah harembate kembra ken sahaba wati kenda arqam bun abil arqam bun abil arqam aken tongana koni tar hugumu ma atuinde mosir kembra tar hugumunti ay aton kote nyimeme ken abdul manaf aton kote ni abdul manaf kembra ahawa to ken asad bun abdullah ahawa to ni ken ama to tamadur bintu hudaym ken ma to kembra arqam bun abil arqam ken to ngana koni bane tarhugum ma atwinten mosir tarhugum da ko inanta kenya ya salama on surata minia akena salama on timani surata miya Allah renda kirnden jopa serbenu ga tokirai ta kenya na otimandi surata miya kennan hale akenka kenyi safa girentate ken ko tanga safa girentate akanyi ai jatene maka kampalundi aka mai deno na ai jatene maka kampalunye kembirenga ta kanyi safa girentate akenka Allah renda kenya sugandi na kenya tawo dingirai iri sahabanunda Allah rendi sahabanu unyira fogo noye na Quran ayanu benuga na yankane me kharamu ndai kembirenga Allah renyi sahabanu kharamu ne Quran ayanu kui nantlana dina nyain ko ya ke sahaba ya kara kingane arqam bun abil arqam ke ko tanani awolle mina wuri tar ko gumda ko ina dikki ko tanani awungo tampile sine aranya awungo tampile sine arani ama ya gari nyahina cegana nyai kembirenga arqam bun abil arqam Allah harenda ken kanya sugandi kembirenga naya mugurai Allah rendo sahaba no nyira fogo arqam bun abil arqam kara salama won joparu targo munda koy ti to arqam bun abil arqam kara ma sino siki me hakaira ken sunyano salama won joparu Allah renga qina nabi nyime ken joparu nandiga wara ma sino siki ira ken sunya arqam bun abil arqam kara kembrenga itono maslama wongo timene tanate sere salama wongo timene tanate sere kembrenga salama wonya tanjiki aro kabu ti hamza ken tubi na lo salama woni na salam nun timani tanjike aro kabu kemra kona salama won timani tanade ken senna umaru al faruq akenya na salam nun timani tanate sere birambe umaru ga salama usa ni to arqam bun abil arqam kara kenna ira sino sikinyano kemra umaru yana nyamare nkini nantumbu komi ora ken qisan saw atarunga manandangi birambe Allah renga yimaka makanta rendi ora khenka dike wala la khidangin tundi seno umaru ga salama wa atala renda teli okwana tunga mawa makahirno yana tunga ma Allah rendi okwa tunga ma kemra seno umaru lenki qallem palle salama wa kenta afuko obaka quraynyar nan salli nan same kenka ne islaminun mai kata digana alkaba nan tura salli na sawo yake tora be sawo islaminun kama kembira senno umaru ga salama wa nisa iga bugu kembira Allah renda safanya hilloi na umar wara safa bane inka nan bangi na hamza khana wara safa bane ni kembira nga ira Allah akbar ko ni me wararo alkaba no woni kahiri benda bugu aga na umar wari aga hamza wari iwasage ne ke ko tay damal kawa no ka kenna yiwo arqam bun abil arqam kara ken ge sahaba qore ila sino siganya no ka umar ga salama wati be ibu akara kemira tarogum na ko inande arqam bun abil arqam akake kemira ngati ara hubusi birambe Allah harendi sahaba no ga bu ka kersa ma hijran ga diganya kembre ngara kage hubusi ne ngana ko fixe gumu ma kentu inten mosir hubusi ne na kangai na hongra Allah kilene himbe gane anmi halalen na wara Allah kilene
kembere nga wati kenda hubusndi kembere Arqam bun Abil Arqam ari kake hubusi alla killen serebe ganari maka muke ango yang kana kara ma ampanyunga suro ange ampanyunga na suro ange ngobaka kembere nga serata na ganari ken kana worno kembere akka ke to kemmorsa kella halal hubusi ke killen kama ay men ngar ndawon sunya kembor nare mun ngar ndawnya kembore kembere ma wati ngallato abasiyina num pankanga ati ihangama yono wati kenda Abu Ja'far al-Mansur ken hangama tuinte gili abbasiyina num pankama nu yogoni kembere nga Arqam bun Abil Arqam akismaru yogonu kunda kake gaga serbe gara kage ko ken Abu Ja'far al-Mansur ken abbasiyina num tunkan yoy kembere kenya kake ko ka kebe gani Arqam bun Abil Arqam tar hugumna ko nanti afati senna Muawiya afati ken kenyadi ara wungita musiri tar hugumna ko nanta afati hijra tankrage arusino krage afati senna Muawiya khalfaun ati alanyawungo tansege arusino krage afati na wunto tansege arusino krage kemra ga yin fatini awasi tiga na fati Sa'd ibn Abi Waqqas tikenan salle ihurena awasi nan tiga na fati Sa'd ibn Abi Waqqas nan tikenan salle ihurena kemra tarogo mun da ko nanti Arqam ibn Abil Arqam birambe hijran ga nan daga Madina kemra Allah harenda kayigo kine na sawunya Allah harendi sahabanu akinya kara Makka ba alare mamungu kenga ara alare na kayigo kine Madina darunta usawabura iganya kabere Makka purke na daro gilid narere kembira Allah ala kota Allah kahana wa gikina da Allah khair khore nyanara a gilid narere Allah arenda daro igada Madina Allah arenda kakine na sawu yora ko ina islam na Allah arendi sahabanu ira sino sikanya Arqam bun Abil Arqam kara na sawunya ken kota nai cegana nyi kembirenga yare maya ma wa kake kana hesenteni wa kake ni halle ay maka kambalunga ay sofa girentade kembira Arqam bun Abil Arqam tarxu ngara himbe kitana koni aken khabare ni kenike kembira woni dangeti sahabatane ken sahaba kangai wadi kenda Mu'aytib bun Auf radiyallahu anhu aken kahanani Badr dunke Mu'aytib bun Auf akeni Badr dunke wa kenya khili ti ibn al-Hamra ti yarin dumbe leme ya kenya khili kenga kembira ara hijra ko hili sunya ara hijra nan ya Ethiopia adana hijra yan na lim Madina kembira kebe gani Mu'aytib ya taruguma hoggabe koni aken kabareni kembere Badr dunge konani wala ren sahaba qorani kennan hale harsa Badr dungonu o woni sahaba be wati kenda Ammar ibn Yasir gana koni kentu inteni musiri sahaba no mena sahaba nu unsir sugani toyugani Ammar ibn Yasir ya kembere Ammar ibn Yasir tarogumunda koy nanti kamuma nanti yugo ari hawa ari yaqu nanti kai demba muma na lo salama woni Allah haren kalem bale demba hana be ro salama woni kenni Ammar ibn Yasiri akure kore hana be ro salama woni kenni Ammar ibn Yasiri akure na sawunya kema sahaba sura ke wati nan sami Ammar ibn Yasiri kan salama wonjo paru nanti kam komple na lo salama woni kenya Allah harenda na sawunya Allah harin ma salama wo aka gume Khadija to ken mu'minanu ma ken salama wo amran da mu Ali nu aro Zaid nu kun su ko man den salama wo wala ran kalen dange halle hanga ini hono no kun salama wo imma ma salama wo ayin hono ma salama wo hawa ma salama wo ayin hono hawa salama wo qiya kuma salama wo har Abubakar me ke mori Abubakar ko ni kata kane adde mayan su ko man den salama wo ka demba ya hana be garo salama woni demba ya su komande kenni Ammar ibn Yasir demba yani Ammar ibn Yasir demba ya ahawa to yani Yasir ama to yani Sumayya kembere kunyani wa huri hana be ga salama woni
sir hana bega kara yu hana bega kara salama undi kenni Ammar bin Yasir hawaya kenni Yasiriya ya hana bega kara salama undi kenni Ammar maya kenni Sumaya kembirenga nyanga kate salama on joparu ira tora gabe kita salama undi ma Allah harenda nginte Allah harenti fa sabrun ala Yasirin inna mau'idakum aljanna Allah harenti ta sabari Yasir dungunu anyina nuku Allah gara nyina beutara kina aljanna ire kembirenga Ammar bin Yasir akeni sahabai akentu inten mosri akentu inten mosri ka Ammar bin Yasir eske ara hijra nyan nandiga Ethiopia wal mama hijra nya tar hugum umaddan kana khore kitakeni honra ko inandi ara hijra nyan nandiga Habasa ken Ethiopia honra ko inanta ma hijri kembirenga kebe gani a hijra ngan nandiga Ethiopia kembirenga tar hugum umaddan kana khore kitakeni kembira Ammar bin Yasir Qur'an ayay wono tar hugum suko mantenge mari umasuri me har honne ken Qur'an ayay nanti kenyan ka Ammar bin Yasir ken Qur'an ayay na kangay Qur'an ayabe Allah gawtni illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman timma ganta sirebe iganan karaba an sunnume amma foganteni tilmanan kawa kembira ti basin tagiya na sawni Ammar bin Yasir birambe ira hawakari na makari ira nyankan kate en khotonde ay mekama birambe nyankan kate nga khoto ira digamburen ko nara nantana kenko Allah harenda ira digamburen la rakendi nantana kenko Allah harenda kenda nyankan kate en khota kama hakare nyime kenyi munana nyile kembere ngara diameke ko watu we ikitena nyankan kate mutubaga kama kenda sahaba no benono kembera kunguru na ndiga ko na Allah harenda nanti Ammar bin Yasir nanti akahir nawo tabu salamaun na sawnya ta da murengo Allah arenda akhirna tinati ya Ammar bin Yasir ati angai da meke ko na ran sunno me kamo Ammar bin Yasir ti iga ni da meke ko na ran isunno me ma fagonteni til manan kawo kembirenga Allah arenda dangan aywa basin tankama har kumani igana liga nan toro ana ke degere angara himbe ko daro saga meri madama sunu men woni ma fagonten til man gawa kembra basin tari kembra Ammar bin Yasir Qur'an aya ke yanka yari timma gande gana serbe karaba nani asunno me kimma fagonten ni til man gawa kembra kem Qur'an aya yanka Ammar bin Yasir yar kembra Ammar bin Yasir targo gumunda ko nanti anyan tinta Allah harenga mosir sahaba no benu tindonde ngai Allah harenga gili sa Allah sahaba no sir suganinto Ammar bin Yasir anyi kundi kenna hale Allah harenga gajane hohonya nangiri badidi nanda uhudi nanda wara qaybare nanda wara qanda khingajanga nanda wara gajane gawgabe Ammar bin Yasir ara ken su ko mantinya Allah harenga ranta on su ko manten dangi na tono kenna hale senna Umaru wa isna Abubakar wati gajanga yiwonya wati ni kenda ghazwatul murtadin karan kare ya ma musalamatul kazzab ken gajange kembra Ammar bin Yasir anyi ken kahanar ken yamama gajanga kembra ken gajange ri ura Ammar bin Yasir ira taro unkutu ken gajange ri ura kahanya na ataro unkutu ken gajange ri ka abire ken palle yamama gajange ataro unkuti ken gajange ri kenna ngale senna Umar qalfa'un ati ora khendo mekatine ora la khidan tondi senomar khalfaun ati senomar ranya amiru ya kufan kama aranya yungume kufan kama kembrenga at Umar tlana letran qi kufan ko kui ihagara serbenya a yungumenga kembra kew gile Allah harin sahabanun sir suganin tonyi we kenda yi Abdullah ibn Mas'ud arakenya qaramoy tigana kufan qarawni qara serbenya amirunga kenni Ammar bin Yasir yayi atlana leteren sa nakino kufan gogui tikembra tikubenu hay ko gili Allah harin sahabanu sir suganin tayo tikembra qaridaro kembra Ammar bin Yasir ara yungumawnya Umaru khalfaun ati ara yungumawnya Umaru khalfaun ati kembra ati Makka serbenu gara Islam bangandi ga maslama fone har honne tar ko gumna ko en tawra masronye de haqqi kembra Ammar bin Yasir anyi kundi himenu gari Islam bangandi kembra anyi kundi mosiri
kennan hale tarugum da koy nanti Ammar bin Yasir kotai ari Allah hare no kun awum nan lo Allah haren kama kemrara sere warana da ko Allah haren nanti Ammar bin Yasir awum nan lo Allah haren gara warba Allah haren ti marhaban bit tayyibul mutayyib Allah haren ti bismillah ngoti sere sennga himbe sennga ni sere be sennga ni tam bismillah Allah haren da jabi ge tindiga ke kwara nanti sere senne nan bismillah tare ngotai bismillah ngotai kembera Ammar bin Yasiri aro Allah haren kama neman no kisenga kama Umar mu targugum da irwayan pilabaka sirna Ali bin Abi Talib karramallahu wajha kendi tira mu Allah haren neman do kisenga kama talaren ti Ammar bin Yasir ti aha kanya ni limanan kamu tinan giri ayon kula matanu aso hakanya limanan kamu kina wannan ti abangan suni limanan kamu kenan yale ti kotai laruma kai ndangi Ammar bin Yasir aro Khalid bin Walid ma na Saifullah al-Maslul laruma kai ndangi iro mena man kai ke ma agon anyin qoto honne na sawnya Khalid nya koy iga warno Ammar bin Yasir gacer honne kembra Ammar bin Yasir adga kata Allah haren nan Khalid laru khasa Allah haren da neman kisa kama ata Allah haren tanya ante Khalid ko kuma kidiyame kinda aradiame ke mo onko ni Allah haren kenno ko Allah haren arani Ammar ge diame ko ni watibe arani Allah haren yonkulan sulinden honne gila Ammar ga diame ko Allah haren ko sayri yonkulan gerni Allah harenti ati serebe gana Ammar toro serebe gana Ammar toro Allah ken toro no serebe gana Ammar qoni Allah ken qonni kembe gana serebe gana Ammar toro Allah ken toro no serebe gana Ammar qoni Allah ken qonni kembe tala renda Ammar bin Yasir ara ke koni na qalli na ke kona saw qalli kama bo himbe ganyiro men Allah renda konna ngemerari kembe gana ahima de kane kennan ga hale Allah hare misiren sigenga wara khenno me katne nan dangi gay kama misiren taga sahaba num po gabe kama to hamutu bane ka kebe na Ammar bin Yasir aro Ali kunyi kama to hillo kemirati gollen zuya Ammar kama musri tol maga ga riddu kini misire ke sikenga kemira zuya kama ma tarugum da ko nanti to hanya ma to alemu hilima go talono nan khenu keta ma aga khenu ma waqtini tol magi golle ke ga zuya kama tarugum da ko nan ta qidi aga qidi wati be honu wurnden da nan da ko Allah arenda nanti kebe na Ammar bin Yasiri nan ta fati ta Ammar fati kinno kusi Allah hare inti ai ta Ammar ma fati Allah arenda Ammar ma fati tina sabunya ti yereti Ammar fati rai Ammar ta fati ni re Allah arenti taqtuluhu al-fi'atul baghiyati kembrengati jama fisqin de honura ko enandi al-baghiya tonyandanu jama be gani tonyandanu wa kembrengati kunyo Ammar kali keta fasari mo gabe wo al-baghiyati keri honura ko enandi himenu wani qimbarunda nanu honura ko enandi tunganda himenu ma mana himenu jonganda gajangeni ala kulli hali suka mandan koni sahaba ne kembiren Allah renda ko enanti jamabe woni Ammar kari kinni himbenu i joga daga jangende hono wa fasar ne ke fasar mawari kembiren otini arno gemundi sawaban kembiren Allah renti tukunya warni Ammar kari kembiren kendiga me wuce dangi halle hike arwara khurayin gama birambe Allah haren atinga dangi Abubakar kahana wati lidangi Umar wati lidangi Usman wati lidangi kembrenga Usman wati lagaru mange yara Usman shahidin purawundi fitna biga girna sigi saban no mena ayotini fitnatul kubra kembrenga fitna fitna ngir saban no mena keben Ammar bin Yasir Ali gawro tatebe akendi garokenga Ali gawro tatebe akendi garokenga bosenna Muawiya aken qahanaro idde mandanu ikunti wo senna Usman haqqe wo kinya munduru Muawiya aridde mandanu kemre kunti wo senna Usman haqqe himenu gara kari to tamotu nyana ko nasawnya Usman ni banu umiyata qablan sirai wai
muawiya kanani banu umayya ta qablan sere wa kembirenga ti foguna hakiya mun kembira fitna ngiri sahaban no mena hunu kaw muawiya hunu kaw aliya ka karangare ya ma amar bun yasiri aken ka hunten aliya ke tawra mekita gajangeri wote gajangere bera ghazwat sifin gajange kembira ura amar bun yasiri ura a shehrin purawundi ken gajange yari kembira serebe no gara shehrin purawundi muawiya himen wero muawiya tatenga kunyana amar bun yasiri serin purawundi kembira kinga ko enin nanti Allah arenga diame be ko nan same akotankade kembira ali bun abi talib kinga ko nanti jonyi kunyama bo serebe no jogame gajange ni ken ko tan kenyi muawiya ari kapalemu Allah aren seheke au kenya bangani ni nemano kisinga kama kembira kebe na amar bun yasiriya a sherin purawu hijira tanjike aro sinonyeri hijira tanjike aro sinonyeri amar bun yasiri me wunyi tankabe aro sinosiki ay me seydin purawu na wunto tankabe aro sinosiki kembira kebe ni amar bun yasiri ya akhbarin gabe ni mosiri ka o waselo no kiri kembira kenna ngi halle sahaba qore tanawno ken sahaba ken twinden mosiri ken badr dunge ken koy ken umar bun khattab al-faruq sidna umaru kita haruga ma hokoni umar khiwarin kama umar twinden mosiri komi sidna abubakari khana twinden mosiri mobe o ma hoggabe koni ken ka khiwarin kama kembere umar khanawo kella halari sidna umaru atar hogumunda koy nanti amma toyene hamnatu bintu hashim ahawa toyene al-khattab bun nufaili bun abdul uzza كنا هواتو كمبرنا ايمتون عمر الفاروق تارغوم سوري مي عمرو aga bange dati be tarogum da gamu hili konari da men pana honora ko nanti gajange be ga wati harbul fijar ora kenno mikatni ken gajange khibarenga gajange be yana Allah haren wonto tampile arosino krai igati Allah haren ma Allah harema gajanya metayi kamana kala hunchu ayi kama kunya gemu baka i hawatuguni kemrenga ken gajanya ora khenkati akbarenga aro franfanje bega wari ora khenkati ken su ko mantenga kemrenga tarogumu na ko nandi ken gajanya wati himbira harbul fijar ti ken nangi halle ti sununati to umaru ta bange kenyari ka hono qanara ko nanti sayyidina umaru al-faruq ta bange wati himbira amul fil kingani turinga jangin sinenga ti ken sino tamiro sikandi ti seno maru ta bange kenyeri turinga jangin sino tamiro sikandi kembira Allah haren ka bange turinga jangin sine kinga ko ni nanta Allah haren ne manu kisenga kama nanta an kasa umaru ya ti sino tami arosikoi kembira irwa hilandike kinya sahanten mosiri na sabunya Allah hare anyi an kasa sahaba nuku ite haqebe khulafa nuku isura kemu haqa abire kembira kebe gani abubakari Allah haran yan kasa kinga ti sino hiliya kembira na Allah haran fatiha le ti sino hiliya abubakar khana fati na wonto tannume aro sino siki kenan ala Allah hare an yan kasa umaru ya ti sino tami aro sikoi kembira na Allah haran fatiha le ti sino tami aro sikoi umaru khana fati na wonto tannume aro sino siki bo sino usmana khana ke mori سيدنا علي قهنو كم وري كرم الله وجهه بالا كل حالي ترغم قرا كو ننتي irwa hilalike kebe gani umaru ya nanta abange turingajange nsino tamrosikani kenya irwa ya sahanden mosiri kemberenga ira ko nanta abange kenyere kemberenga umaru akhalifa unnondi kote wara islamin kita ken koto mosiri wote kenda amu ramadu kema amu ramadu nanti kemen kullen sine mani sabuni ira sai nanti amu ramadi na sabunya tiken sine kote nya islam nun kama mosiri aro kankoro kembra tima koto mawurma hanke be gan gilli nan kare nan saw serun kama ti hanke ke kullenya ko kemen kullen mo
angana yanke bane a kusar khamen kulle a kusar ran qurni na ko khamen kulle ne ga sagam patin ken sabu ni ura a tonya nanti amur ramad nanti khamen kullen sine kemira ken sine ti kamme mari birambe e sogoro wati nga kin be supere nanti qawon kin orni sogoro en jopa kamen sigi kamme mari ken sine su kamme mari ken nange hale haramare mu ima biraru kita ken nange hale dawanun qahana dawanun kama biraru kita dawanu ma biraru kita kemira qoto moksiri haramare mu perende to ni so wati we kam koroli ken nange hale dawanun qahana birarun qoto moksiri kenan ale waten sanki dawanun do mena dawa gabe kara Allah ro dulle aro dakuma ba haramara mun kahana tambi mosiri asini kenya umaru khalifa'u ngati tarko gumunda ko ina ta ya hijira nsino tamiro nyerundi sino hijira nsino tami aro segu anya hijira nsino tamiro segu ay kembre anya umaru khalifa wanyari salamun da qoten kita kir mosiri birambe umaru ga somi nanti salamun da qoten kita kebe ga seno umaru abirarullah hala ara sanse malokeni birambe ga wari nanti salamun da qoten kita unta yigene nan paw kita umaru ra ime yigande ara dimine ara hobugai an kawan hakabe yiga ara hogabe bukena malagaru ma umaru arquma targo muna ko ina umaru serani ser dar gilai qa kesine aquma ser so na waranga tunna da umaru Allah halan sanse na sawunya anga ina hangamano kote nganaro deben momo kote nganaro jamani momo hangaman kwani aro iyan turazin seru kunta kote insande anga ina kuma yigene nan pawu haraga nakambe honne be nakite kemoni kinu kuma yukungo kenyana nan pawu kha umaru makenya bilambe kote ngara salam nun kita aga yigande hakabe yigana ar hobu kinga na nyoro ti islam nun niveau islam nun go hakabe yigana imena kemme yigana kenna ngala qote ngar qoto dina ken qahane islam nun nganta cheki tana khari kemra umaru ara chen kuti dui anda che yigana ama haramure ara kuti dui ana sawan islam nun ta cheki tana na yiga hila khari kemra qahana ara che yige la khawra atoge mori hor ko qote nga hila khari ma nare aro silimenugu kunta akitene na sawanya kunaro dawangana hagu qatmo bakari kembira silimenu narongo kitene kungar qoto salam nun ta nare ro silimenu kita akhari aro te kembra umaru ari kunsu ko mandem kutu iduya anda silime igana anda nare igana anda tembura igana khari kembra na qote ngar dagi kenni vosui nalanya hal salam nun ta qati kitana na min hila khari kembra sayyidina umaru al faruq ari qaten khana kutu iduya kembre nga imenta khatimene toujours islam ngane islam ngane niveau be akenyi me wale ken niveau kemra tal gumunda ko ina de ken sine kote mpo kote ay islam nga maqa a kote umaru yakara na sawunya aridu kuma honsu islam nga ta ho kitana akenyi men ta kenyi ngane ka ari kore itambiker mosir kanangare ya islam salam nyamanu sutambi umaru nya ara delegation ara jamanu ndi keta awra amara ningo kene no kusu aw serun qini anen no khubenu yurube ngawno keta aw kunya marne itatin debu kote ngon no khunu benu ina biraru yonu saw ini wara ine khi kunta tundewi kemra toke morsa ma uche lillato masine hijran sino tamro kabuni kemra hijran sino tamro kabuni nga kiye alla ri hunan sira islaminun kama tikka menji lenga kemra kankoro be yino kengri kemira kamengari dawanu yiga nampagu yitu suro yitira musuro sohonu suro kemira kote be ganyuno adara kote ke gendi ka kote ke sinna umaru akenyi mira kote khore gitar na sawnya aridu nyor ni islamino umaru ni serai tilenguntawo kingani la dirawa kenyira unyi serunyira kemutu umaru kanoyari na sawnya islam ngo la hala hore akenta segene islam no kamna awi dunyoro ni islam ni kemra senna umaru kesine ara harakatu gabe nya ay me wogili awra jamanu ndi aw yarne aw delegation ngirnini keta newe ngane no khubenu aw nyamare nyana nan tangu na hoqi qote ngo no khubenu ya ma alla gorni honan sirawu islam nun kama ti kamenjinga aro biraru nyurubayenga kemira kensine kendangi kella halale kemira senna umaru
tarko gumunda ko nanti wurondi ayme yarne anyi ramero ne sarungan tunu irame beri anyi yarne debino wandi aro tatu ndebunga na hay nay maranengo mobe aw saruntirni baka hangalla halama awtin honora umar khalfa'u angunda fam kamore kita yana da ambe go purga me watunu sarungo la halabere kemale kananginga na taw nanti na suto golnyanuma anga nyini anta baka himi haqiqan sera kemala kiyan sawun umar madun ngen ay mai déplacer na hinu wonu yaare mundu golnyanun khana ay kun khini do jamanin bangan su ay golnyanun khini do jamanin bangan su kenya sabuni sayyidina umaru delegation modeli woni no tikenda hisba sayyidina umaru yana kenjopa hisba ni koni lengi otni police numba gollebe yukun kana ken gollai kakina police umar salama woni ina yidi ti hisba umar yin saru wala keno wuro yo yarne yana sir suwari angana alla kute ngara qure ngama wal mana golbure go nye wala qure ngama keta walgana nanjukundi anu jana haka haqibe kan kawai o kello na kemira ken jama wodi kenda hisban jama umar yana kengara salama woni yana jupa salama woni kemira kan kanya na hay islam nun kama musir na sabu yang na islam nun ngara idura nanti kondurle nen tu kama serebe go islama onyana ullono kondurle nen ngane no kembra islama onyana hakika nyime kan sabu ni Allah ren padi sai wona otini ti jamanu hilwo ike mantonuni tu kungana soro jaman so soro kungana bono jaman so bono kunni hankamanu arotwanu toanu kale kunga koni hangamanu kale na partige na bolle yime wara qur'an kama terengama ken hangamanu ya bolle kembrega hanga isigram qur'an mosid ken sawnu marra ke jama wara serbe gana golibure ngara qur'an kama iwalli gana nanjukuni wati ken jama ti hisba kemra umar to ke mo warsa ora ko ina da khabaren gabe ne ka ontar no hoggabe konari kemra to ge mori ma iworni umaru sedin purawndi jamfankarnde yiwo gono tikan abulolo keta kenda lawo mendi posonindi arakal lawo mendi posonindi mosir bilambe umaru gari hajirin sallinga o kamanan salliti islaminwa keta ari nali umaru boto mosiri bote ya ama bugu bote bere hilakari kema khomi ken tu indengani tarko gum ma mobe ken qasan tu indengani mobe qala kulli hal umar khoni ama bugare khari kembrenga tarko gum nda ko inanti kenya zilhijan qaso ken sal qoren qaso ken tampille aro nyeru anya kin aro nangemu hijran tampille do nyeru hijran tambilo no nyeru nangemu zilhijan qaso ken sal qoren qaso ken kana tambile no nyeru kemira umaru tira boto kenyeri kemira fati na wonto tandume aro sinotumi Allah hare ngum pake kemira hurellondi rawda ken woni ken Allah hare qabrum payin khobe ira hurellon Allah hare tate kemira adara warja Allah hare ntaalmawa barzakh noni kuma gara sena bugar kana warja Allah hare ntaalmawa mobe barzakh noni kemira kuhilli oti Allah neman no kama ti Allah haren ta'allamawa barzakh noni wa ken kahana ni alqama ko tan kahana Allah haren ta'allamawu o kengi ki udangani aljana kahana noni jannatul iliyin al'ala kemira wallah haren ta'allamawu ki udangani ya rabbi arna o menu kahiya ti faren porma kemira sena umaru ogara himbe kita khawaren na ko kenni ke qaqisan kuten gabeni qawra ko nanti sena umaru sira ser tuindani ken sawrondan hoggabe koni umaru khibaren kenna ngale umaru agira nyonyo no wati kenna zaid ken kahana ni badr dunge zaid ibn khattab ken badr dunge aro umaru so hawe undamai zaid ibn khattab ibn nufail akem ma tonyani asma bintu wahab amma tonyani asma bintu wahab kemira kenya an qasa umaru ya anya an qasa umaru ya kenna ngale aslama umaru kane an kasa umaru kenan ga al-islamu umaru kane kebe gani zaid ibn khattab ya akan islamawu nan kasa umaru islamawa
kembira ara badrinya gajange beganya badr halekin uhudin ara la renga gajange benuya ari se konya ken gajange suka humante ma Allah haren hayatu Allah haren ngarantawo rakin suka humantenya ken nga Allah haren fatiha le sayyidina abubakari sayyidina abubakar khalfaunga ati kembira gajange goyin wote ghazwatul murtadina ken sir murtinto honora ko nanti unta jakambuni honora ko nanti unta sallin hono khanara ko nanti a wasallin hajjagan bige kunta kenyere honora ko nanti unta hori kembira kusuko mande sirna bagarai suko mande gaja ti gaja mo bane himbe tin talje kambane buni khon wasalle wal mahimbe tin tasallin wal mahimbe tin ta hori sirna bagara suko mande gaja ti gaja mo bane kembira kebe ni zaid ibn khattab ya gajanga beganya musalamatul kazab ken jama man gajanga kema zaid ibn khattab ash-shahidin purawu ken gajanga ash-shahidin purawu na drapon to akiten ara islam nun drapon ama gajanga ken ngume khalibun walda sayfullah al-maslul qa draponi zaid ibn khattab ma birambe ago shahidin purawu birambe aga shahidin purawu akabaranga ken seno moriyan nanti zaid ibn khattab kebe na granyo nanta shahidin purawu umar fujunu ya ken qoten musri umar taqamu umar ti sabaqani ila al-husnayn aslama qabli wa wastu shahida qabli kemra seno umar taqamu ati arike sama husrun pilisui harisa ma hosrun bil ya kembere ta salama o ikane kendange hale a shahidin purawu ikane kahana ta shahidin purawu ikane kembere zaid ibn khattab ya kembere yama mangajangi arise ko khorenya ala gana dunge tai awati ngana ke wana ke yama mangajangi o raqallu nari na wala kembere harsa badri gajanganu wani kin himbe ken kan sahabai Allah ran sahaba qurayya wadi ken da mihjaw maula umar bin khattab aqani horoni komewo raqanen poro kya wena de komewo ira gaga maka umar raqobo na qanen poro wadi ken mihjaw ken kana badr dungani qibar gabenta ken qibare na sawiya mawukita serben wa shehidin purawo badr khurayna ken takhawkuni wala ko nanti islam num bangiya sir hana be ga shehidin purawo do islam num bangiya ken ke wa ken mihjaw maula umar bin khattab kembira ken pan hana shehidin purawo do islam num bangiya ken nga loni ke sahaba be badr dunge gani wati ken amru bin suraqa akin kana sahaba be gara badrinya kenan ga hale abdullah ibn jahas kurebe ga ala rengra kurebe qi naniga nakhlata bangya kenan abdullah ibn jahas ira kurege nya ira gajanya ara jaban qaso ngota lagare kembere ora kurege qabaran sawa tarun kama ke sahaba yugo kurege kene amr ibn suraqa ani abdullah ibn jahas kurelle mukuri tar hukum da ko inanta kenni yiwai asigi da mangilen musir asigi da mangilen kennan ga halati sirani sirebe no wono waranda dulle muyini akenyi kundi an ayini sirebe wono no besuri la halal abdullah ibn jahas Allah renda ko inanti sahaba no kuri sirebe no goro dulle muyini musir abdullah ibn jahas takhawiri ka ke sahaba be hay hagra sahaba be to ken amr ibn suraqa akenyi sirai amai kata dulle muyini wa mai kata kote en kana muyini tarugo munda ko inanti kotai Allah harenda kure tuna ne wo khi wati gana sariyatu Allah harenda kenqi ke sahaba nyiri amr ibn suraqa anyi kure lemukuri Allah harenda qina ndan no kuyo kemra ugadiya ken no kuyi Allah ranya silhanda be ganyu ma silhanda kenyeme kemra amr ibn suraqa dulle larga dakon kana larga aritam binan tambi ala garu ma kontono aribu kenga ala garu me mare kenu me dulle no dakhuma ken qarani aro himen go do me arani yiganen tuma jintuma arani keta moyesun tuma keta akelle kenu dulle no dakhuma kemra kenya watu eterlemuku ira tatumbai na giri hegela yiwo mundu
giri hegala no hille ira bana yetu an noonga na bana yetu a khoronga na ira mena yetu me mosil pour ga khoronga ro khoto no honne agaro terne keta ira ken kunyetu na khoto ne ira yetu na khoto no watu be keta amru bun suraqa ira sense keta migo kene debe we ida ke burus ne we arabun qabla we no keta ira yigande ndo jimundu kuma aldara yora yigande no jingita roslahanda lakin kita kuma kemira keben amru bun suraqa ira yigande no jingene arjimini nampau ayige nampau na jimini keta akitena nsembe ukitena na ternen jo pahila kare kemira kebeni amru bun suraqa yora ko en di besuri la halad serebe no yiranda dule no dakhumuini akenyi kundi serebe no yiranda dule no dakhumuini akenyi kundi kenanga le seno maro khalfa unga ati taro gumunda ko en di seno maro nguyen kote wokine qaybara gile qaybara ala seno maro nguyen kote wokine no kemira afati seno usmana khalfa unga ati usmana wati na afati kenya ko en Allah renga atin dangi na tono Abubakar watin dangi na tono Umar watin dangi na tono kemira Usman watin yani aga fati aga shedun ay Usman watin yani aga fati kemira Umar mu misan singabo kemira keben Badr dungonu harsa ikuten gaben kemira wala ngi khalige signi yere wadwa on qarna wati Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.